Kina ia e nei kei te rū ngā marae a te kaumā waru o ngā papahahau pōro o konei me te awa no hoki i ngā tipuatanga o James Tauariki. Ka tahia no tēnei taitama te kaumā ono ngā tau ka Wikitoria i tētahi tōna mana nui i te Waiariki. Ara he tōna mana i tōna tikanga mā te hunga pakeke ake i aia. Nei rā a whatitiri te wake. He whetu maiangi i te ao hahau pōro. A hei tā Tauariki a hakua ngā taumatakua ekea, me utonu ia ki te tākaro kia kimi wheako hou, kia angitu ia ki taumata ke atu. Just been playing a lot of golf, eh? Been trying to play as many tournaments as I can during the past 3-4 months. Aha koa tōna whakapau wera ki runga i te papa whakatatai, ka ngana ia ki te whai kaupapa ke atu hei whakawhenua i aia. I like riding horses and stuff. I do a lot of rodeo in the summer. Follow the rodeo circuit around with the rest of my family. I kōrero a te karere kia Tauariki i te tau kua pahure, nāna anō i whakararangi tia o na wawata me o na moemoia. I nā enei, kua eke. I played in the Waikato age groups and I finished second there, one shot behind a guy from Christchurch. And then I played in the NZ Amateur and I qualified for the top 32 but I got knocked out in the first round. He nui ngā whakaharatau ngā whakatatai ki konei ki tā wāhi hoki. A hei tāna me utonu ia ki ngā mahi ākura, mahi rangatahi anō hoki. It's not too bad. I have good teachers that always there to support me and they make it a lot easier. A ko tōna whainga matua. Like any other golfer, you want to be on the PGA Tour. Hāra mai te tahi āhua. Whatitiri te wake, te karere.